megalayapost.news. Kanongpo Region Auto Rickshaw Drivers and Owners Association haga singsa jang galap pelong ya gejingelang ha Indo Stadium ha Saiden da gejing temu ban berklan ban peskem ya kinangilam ka Saiden unit ban pediang sumbha ya dekat batmai haga ni gesi lai don kalang ba banasa lingdo president ka association Utoni Shela vice president bat kiwe de dekat ka association haga ni gejing kendu na galang Utoni Shela la banjur ya gejing dan kam jong gejing atli ba gejing tristam ha pedeng dekat batmai ula kentu yaki ban burom ya la kam ba banjale ban long di batibet hagajing persyang jungki lapan klan ya ka kunhon Saiden ba gajing temu ka balapun roi ya gajing sonya jan ba gajing trailang ha pedeng ki dekat jang ka association kinangilam ka Saiden unit balapun skam ka tegisngi ki kunthop yu president balajit yu ba yai bantailang kriam vice president bankit nongshli general secretary bakemen shooting assistant secretary bankit bong sakma finance secretary wanbok makri publicity secretary syam ngayong sports secretary krishan borlang kharhunai advisor hoping stone makdo bat David Merthong bat kibai de pila long do long senam bat pila long pura nagap ta kadai kasamoy nadu 8,000 arpau sau arpusan hadu 8,000 arpunreo ngi kemi nanti nakaliang jongi ka CEC ko kinangilam ki ba nakaliang jongi ka CEC ba pinya trishitam ko bangalada penkeren mende yalong pawai yatli balanadan kino kikam lase jingam yasoto jengmon hapo ka asas hapo ka unit ke jokpe ai bakit ko tam ha gitu kisau genro yai penpet yai tli bat long ki ba atkar ki kam ki jam long bat burom ya kanai kam kenang ba ki breu kenomio ban kan tho nane kenomio ban ben nge bat nge skam bat likba kanai kam ke ba pidan ke ba pi kamai pi balla mat la kasngi kan long ka jikut ho ya ka sem bat i kemene tiru ba kanai ka Saiden unit kanang ye keu shakbat nang ye keu erat naga wei ka por kumta mata kasngi agane klimat ka mata ngapan skam pura ya ka Saiden unit hapo jingap jong president vice president bat secretary banado kita kasi piralong kita kinong yalam jong kanega samoy arja apsau arpusan bat aja population pun orang ikwa bangan ai kwa ruban ai yo ke jingkran abai de ikut isla na longu badibet bau kantip hamsai marikwa pra jingkran bahana por ngin sa ai ku marude order mau pra yo to umde no nya to ndre ude pra yo to unai ke jingkran abai de ikut isla ban kan sotu khampa man di saburu yu ku legal ada besar dapat unit UP nomor bang idon kap berubah nang ikut islah ba udon port hang tai utip tut ka ai garul ka government ka penmi nomor nong penai supnai no system ka government ka penmi kirul ide bentip kita tinggi man kaski bengilek mi apo ditu ge mamla te habudon ubru jengi ba ubasong tu man kaski yang tu gumot ba un pentip singi mut ka ai ka bengin rong repair na kaliya mo jongi ha ju por nge pa bengin sayo ke jingkran no secretary jengi secretary rutin ba ha ju por nge sayo ke jingkran jingpen skam lagi jingidor lang jingidor babar Yalakot syaki aspa lan ni spa sampai wehi kumto enreke ke bangadon bat kentu hagane ke por kalong ba ngatip ba baro na pedeng jong kita kim ya download hagane ke por enreke ke bangadon ban penpau hagane ke por kalong ba seuba nai diau na ka benta kita ki bomton lan ki pemuan bapi cha kane ke jilang ka ba pilayo ban pendep hagane ke janmet lamba jong kene kasi ke paindon manta ke jengket tu bat ke jengkit ba keruang jonga bat jongi ka body ka batmai kalong ba ngin sim ya ka jingya trilang namar ba ngisel tho klem ke jingya trilang inom poi shano example menta kayin kasem apo jong kayin kasem ton ukpa bat ka kemi bat ikon denga try pa bapun na pedeng jingi hagne ide ki baladon lok ki baladon ki kod ikti de kerpang ena kemta jupi ki kena sambla tim padon gelok ma bidang sambla de hapo jo kayin hi la damangau pa bat ka kmi la dangim don ka wi ka jengmut ngatrai banginom la pan yelam ki kun ki jingi sya ka lenti ka babha ka kor ko porom ka babha de kumta ka e ka bangadon pon ong ba jo ita ka long ba inokit kam ki bthmai hapo jang ka Saiden unit Kumjuro pat mapi kitrai pat kitrai jong ka oto sngau bha pan ai ya kti ka diang kti ka mon na ka penta pan pentelun ya ki kam pan trei khamba mapi hakne ki balio ya ki pas kham ka pura kat kine kane ayu na ka penta kita ki sangut ki pomton lang pat pi hakne ki la pan long ki mau cintut hidai bentip habang ile ya kono ka kam ka bha ni haban yai lamba ya ki kisha kitram ki ba thar ya ki kilti ya ki juni enrai ngimde ban kan randin
idei pan ya chakmat ngatarai pa ngidon ka thong kapabha na kapenta ban pentelun ya kakam la kalong ha kano ka unit dengan dam kren berketirsyu ngatarai pa kinong kren ki balalai nasrin jonga ilayo pan percaya pi haga bini pat kecil ko traika hapo jong kaneka session ngamdar kamsyu ban percaya haga neka por delada don mano na pedang jopi ki badang sanut ngeu ba wan ya kendu ban ngin percaya pi dapat pala dengan percaya mentale se kapor kam sya Meghalaya Post.news